paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Aw, ang 20 pang mo alakom kagawad. Ay, nasaya at matadakan ko araw. Ay, itay pa lang aururayan ka. Domingo ita, iso ang nagado atawi jay ilay. Nagatidog ti pila. Kastaya, malangarod, umay kantag merienda ka pa'y. Sige, mabit lang araw. Taibunag ko dagito ilakom. Apalakas tatilangam ko araw. Ay, awan ngamin napasada kita nga aldawang kail. Ultimo paglud ka, awan pa'y. Anyamot tayo. Anya? Kasano nga awan kat nakita ka lag iti agsapa nga aduti kargam a karton. Pauit day jay ni kagawad ko anang. Ngamdimot nagbayad iti pasahin na. Anya? Apay asan na nagbayad? Ay, mabalin ayamot ti kasta. Pinagmerinda anak lang jay tersina na. Ururayak lakit din nagbayad. Di mo't ta nagbayad, so nagawid akang. Ang mga no aduman ang tikinan mo a merienda. Iso asaan na nagbayad iti pasahin na. Aha, saan mo't anggang? Kan may salang mo't a biskwit. Kan juice jay intad na merienda. Nay, si kamagaya marituyang, anyat gatangam. Ay ko amaray sa anak agumatang. Umayak ko maumutang iti kape ken asukal. Anya, umutang ka manan. Idinto ta nagatidog pailaang tulistaam. Ay napang nga asim ka di maray. Di pa'y ngamin makatrabaho ita ni Badungkaw. Agpapaimbag pailaang gapo iti nasugat asakan na. Agad, pangalaam nga rod nga iti pagbayad mo iti utang mo. No kastamot nga awan trabaho ni Kabadong. Ay kat bayadak to apaman ang makatrabaho ni Badungkaw. Nala, ikan ka, ngam siguraduam nga agbayad ka Ay uwan maray, uwan. Ay na, agyaman ak maray. Ay! Agbayad ak to maray. Igulpit taw. Ay nainteng, naibusan ti bagasta. Awanan ti ilutok inton malam apangrabyanta. Ay, kasta ay. Sapay awan kwartak. Ay kat alangan ano awan kwartam kat ditan mangan. Mapan ka pala umutang iti tersina ni kagawad ko anang. Ha? Ay, atapay lang ti utang ko kan kuana. Amangan no makaungutan. Isan nga gungit na jay. Ibagam latinagan ka. Kain ibagam abayadan tanto no makasweldo Nala, siya kon ti makaamo amapan umutang inton malam. Oh, si kamagayam day tamari banang. Itay kakadipay dito'y sangot ti tersenak. Saan mo't maray? Kaum umay ko laang. Kasta aya. Mabitlaang, madamdama kaya gumatang. Ay, anda nga min araramida ki jay kusina. Kung naklakit din no itay kapayla dita. Ay, maray, mano ka din jay utang ko dito. 20 pesos laang mat maray. Tay balance mo iti asukar day jay. Apay, bayada maun. Ay saan maray? Dinamag ko laang, tanayunak ko mati utang ko. Ha? Umutang ka manain? Wan maray, naibos nga min ti bagas mi ita. Awaanan ti lutwag apang rabyan mi inton madamdama. Iso nga imayak, tamangi baga ak kumaken ka. Ala,
Ikan ka, Maray. Ang aminton ka ano ngay abayadam. Bayadak to, Maray. Inton makasweldo ni Inteng. Ala, mabitla nga ron tayalaan ka. Ang siguradwam abayadam to, Maray. Ay, napanak imutang kan ni Marikwanang. Ngam, diskumpliyado launay iti utang ko. Ah. Jakmat itarayan. Kasta talaga. Taiso lang nga men, ti kasit gan na paggatangan tayo. Ay, ibaga na pa'y kitten, amasapul nga isigurado ka no, abayadak. Ay, unay mo ni kagawad. Kaslawan pa nagtalag na iti tao. Damat suldok intun katapusan. Di iso ti pagbayad takin ko na. Word. Iso nga inton makasweldo ka, bayadan ta adagos. Tamangan kit din no makaungat. Sapay sabali ni Marikwan ang nuutang ti pagsasaritaan. Lagluto ka kit din ta mabisina ka. Ay siya kung ti makamungag bayad kini kagawad. Naimbag, taimay ka dito tersenak, marituyang. Apay maray, adda na patag nga ibagam. Idikalman pa'y lapad padaanan ka. Kasta ka day. Apay, adda itid mo kanya. Magkitam ti arubayan ti tersenak, anak karuruot. Ipadalos ko kumakan ka dayta. Ay iwan amaray, day talagayam. Ay kaano ngay amang rugi Akat uray itan no awan ti aramidem ijay balayaw. Sige nga rod maray. Mangirwar ka nga rodan iti usarag nga agdalaws. Day rugi kaw. Nay, nalpas ka magaya man na nagdalos, Maray. Wan amaray, kat no pinarta ka, tapno malpas ko adagaws. Ala, umay ka nga rudan tag meriendakan. Ay na. Day takat ti urayak nga iyayab mo maray. Agbugo ka nga rudan. Sumarunukan to ijay kusina, Nalpas akon ang nagmerienda maray. Ala, iyag mo nga rudan aje tangdan ko ang nagdalaws. Iso nga rod api nagdalos ka, tapno maikarom tay utang mo kanyak. Ayunay kamutan maray. Kunak no tangdanan nak. Di mat ko nam nga awan ti kwarta mapagbayad mo iti utang mo kanyak. Iso akwits ta itan. Tapi nagdalos kan, Mare. Sige, quits, no quits. Angam saanan ang maulit na ito'y amaray. Saanan? Nay, dahil yung matgayam kagawad. Sa dino nga iti papananyaw. Ay, kwa, apag iso, ta si ka magaya man tinakapila kwarog. Mapanak ije ilay, gumatangak iti lakok. Kasta ka day. Ay kat, arkilain yung nga ti tricycle ka. Mala, mapantan, tanasapa pay. Ti salsalud-suda kagawad. Arkilaam ka di ti tricycle ka. Uwang nga road. Apay ay adiskumpiyado kalaunay. Kabaila kabayadan ti arkila ti tricycle mo. Di oray pa'y manaw kabayadak. Dumdamagag lang, mate. Mala, mapantay yung arutang. Mala, ibaba mo dagiti karton ko, kwarog. Sige kagawad. Siya kung ti makamaw. Up. Up. No may babam amin dagita. Umay kanto iji kusina at merienda kawan. Sige, umayak to inton matamdama. Dayta, nalpasa ko na nagmerienda kagawad. Nala, agyamanak nga raw iti panang itulod mo kadagiti kargak. Di bayad yung nga iti arkila. Agsingir ka pelaang, kat nagadulang nga di kinan maun. Ha? Kunak ano pinagmeriendadak, gaputa intulod kayo iti door to door. Ay saan? Tapno di ka gumura kanyak, ikang kay titangdan mo, nga mikisay ko jay kinan mo. Ha? Unay kayo umatan kagawad. Sana, uray di yun itay. Jakon ulitin timang itulod kada kayo. Nakaw! Nay, si kamot gaya marituyang. Sa dino ti papanam? Mapanak gumatang iti sidaan mi kinibadong kaw, maray. Ay apag isaw.
Mapanak mo't la gumatang. Agkuyog tan-a. Ang mga no ijay ayan ni Kwanang baak ti mapan mo paggatangan, maray. Ay katuan Ay sa dino aya ti mapan mo paggatangan. Mapanak gumatang ijay ayan ni Monday. Jakun kaya ti gumatang kin ni Mari Kwanang. Tanapaghuranak. Kasta aya. Apay ngay anak ginura kayo, maray. Basta. Bala, umuna akong maudi kan ta sa bali mo't ti papanak. Ay unay kamutan, maray. Inpaskil mo matan tinagan dagiti amin anak kautang ken ka dito'y tersenam. Kasta ti rumbang. Ay, may mayatan ti kasta. Tapno agbayad dagiti awanan bae na nakautang. Nabayagan dagiti utang da. Kasanaw, no agsingirak, kanayon nga awan kwartak. Kasta ti songsong bada. Uray siyak. Adamat nagan ko. Kat 15 pesos lang mati utang ko kan ka. Ang inpost mo matan tinagan ko. Na inayon dita. Isupay mati kadakkalan ti pan nakaisurat na. No kayat mo nga ikatak. Bayadam tay utang mo 15 pesos. Aday ta. 50 pesos day ta kwartak. Bayada kun ti utang ko. Kat pang nga asim ta ikatemon tinagan ko dita. Ngamen, nakababain. Nala, di ka madanagan, tay katekton. Adda bariyam at 35. Ang amjak ito din, taporsyento na day jayan. Anya! Ayunay kamatan marikwanang. Sige, kukwa mon day tabaryak no kasta ti kayat mo. Ay, nasaya at nakita ka, Kwarog. Apayantay, adda ka di bagayaw? Adda ka di utang mo kan ni Marikwanang? Adda nga minagan mo anak kasurat ije sangwa ng titirsena na kahit. Ha? Nagan kaw? Nakasurat ijay sangwanan ti Teresina na? Wen, kagap-gapok nga ron ijay. Ay, masurunak. Tauray siyak, inramraman na mutain. 15 pesos lang dya utang ko. Ang nagdakal ti pan nakaisurat tinagan ko ijay. Unay matan ni nanakwanang. Kaslasan na kagawad, kapoy ti kasjeng aramidan na. Huwin nga ron ala Kwarog. Mapan mo bayadan ng jay utang mo. Tapno maikaten jay nagan mo anak kapaskil iti sangaw ti tersena na. Nay, si kamot gayam day takwanang. Ay, kagawad ko na kuma. Na, apay akas tamat tinti pa nagsasaom kanya, Kwaraw. Ay kwa. Naigalis lang mo ti dila, kagawad. Sa dino ti papananiyaw. Mapanak ijay ilay. Ala, mapantan. Ay, mangkita kayo latan iti sabali a pagluganan yaw, kagawad. Urayek ni Antibanang, kastamot ti ninanatuyang. Ta itulod ko iday jay ilay. Mapantaki din. Itid ko itantibayad tarkila. Ay, pasensya kayon kagawad. Aglugan kayo latan iti sumaruno a nakapila. Ay na, nakaruruot matanda rubayan. Ay, siyak man latag dalusan. Damarito yang kan maribanang jelim mabas. Ay, kukumaray! Dumagas kay paymat Oho, anyaga po adumagas ka man. Mapan kami gumatang ije tersina ni Mandi. Oray adayaw, anusan may. Wen, Maray! Kukwam lang dagita lakong. Nagalasmot nga minti ugalim. Ala, lumabas kami Bye-bye! Na, Sigay, ituloy mo dyan talos dita nakarurot nga rubayam. Wah! nagalasan taramid dagita ababakay. Dito yan! Gumatang kayo ni tilako ka karne! Karne! At dapay ikan! Nay, na kayo matay ta kagawad. Apay ngay ngagsursur kayo matan iti karnay.
Apay, awan ka din ti gumatang ijay Teresina yaw. Ay, awang nga rodan. Ay, adon tinadada lalakok. Iso na saysaya at langan no isorsor ko. Bareng adda gumatang. Oy, adumot na itasusuon nyo ala ko yaw. Saan sapay anak sayan? Mapanak ije balay dangkel mo. Tamangan no kayat na ti gumatang. Ni, Padasam ha? Barang no gumatang da. Kan mapan ka matan ije balay da tataba daw. Ang mga no gumatang damay. si Kangay, di ka gumatang. Uray pa utang ko. Bayadan yun tulangan no da kwartayaw. Tinapatag, may paibus ka. Sayang ngamin no madadaal. Ay, saanan kagawan? Diyak kayatan ti umutang ka da kayaw. Tama nga no ipaskil yung tumanin tinagan ko ije sango ti Teresina yaw. Makitan to ti kaduan. Nakabahabain. Ne, di mo't marikwanang day ta sumungad, marituyang. Agturong dito balay. Wan maray. Kat na. Adda susuon na alaba. Na, anya nga taday ta. Naimbag nga orasyo ko, kumare. Ay, kastamat kan kaam. Maray, oray saan Apay, marikwanang. Anya ti kargaday talaba nga awit mo? Karne, mare. Umay kay lakwan iti karne. Ha? Kayat mo asawan? Agi sor-sor-sor ka itan? Un, mare. Awan mo't ngaminan ti umay gumatang iti tersenak. Ha? Kasta ka day? Ay, kagunggo naman. Kastanto mga minti ugalay. Ay, uray utangan yo, kukumare. Utangan yun to'y karne alakok. Bayadan yun to no ada kwartayaw. Ay, oray ipadawat mo. Di mi kayat. Nagalas to mga minti ugalay. Oh, anya nga ita, di awanan ti gumatangken ka. Nagkuna nga man, amapan mo ipaskil dagiti nagan ti nakautangken ka. Oh, anya nga ita. Pwah! Pudno ti imbagan ni Marituyang. Ala, mapankan kadagiti kaaroba, tabarang gumatang da, wano umutang da. Tano da kami kan ni Marituyang, saan kami agumatang, wano umutang itilakom, marikuanang. Correct! Ay, day tangkat nga minanakwanang. Saan anasaya at nga ipaskil mo tinagan dagiti nakautang kan ka? Anya nga ita, awanen ti gumatang dita tersenam. Agbalbaliw kan tapno agsubli dagiti customer mo. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nun labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.